China in Indo-Pacific region le Achevel Taiwan Strait le Taiwan ramhual vela military exercise an nei mek chu ti top ani thu an puang zara mase he military exercise China hian achol san hnu loka hian darkar reilo te Sri Lanka lamatrang in thu thar aron omle ta The Washington Post in nizan lama report an pek dan chuan Chinese in dolong Sri Lanka tuipui chunga anom meka India le United States of America trangdun le China Communist Sarkarin ramzau tumanna athomek nanen in free po na lian tak mai hai hian asiam chuakani tin an reporta India tan hian Sri Lanka tuipui chunga China in dolong rolte an lu hi thilha om tak mai ania ama line of actual control India le China anin ti boy cholai vel khan Sri Lanka ram chunga an politics virvel dan le foreign policy an kalpui dan chungchang kha chipchiar takin kanron saitowa Shepui lenga wanga Sri Lanka in harsat na lian tak atolai khan India chuan tranpui na tam tak athon luta dam toile teskit chikrang te athon lut trawa heng zongjong hi tranpui na pangai Sri Lanka sarkarin aleya an leini lowin India hian athona apek ania hetianga India in naichil taka Sri Lanka hi thian tha siamatum mek lain China chu rontla japin tunthleng hian Sri Lanka sarkar hian China hi aon chhota hei hi US le India tan chuan har sada thlentu ani theidon ta ani kumin kumsang ni somni le panni July tha khan China hian anin dolong pakhat Yanwang 5 tia an sai thin chu Sri Lanka tuipui chunga hian an lo thon lut to ani China chuan Sri Lanka sarkar ramtina an tuipuya he in dolong handa mek hi in dolong hlom zoka thak turin ruam manna an siama mase US le India sarkar ta chuan Chinese in dolong rolten Sri Lanka tuipui chunga zalen taka veiwa thaina tura Sri Lanka sarkarin access apek zongjong te chu choble chilin azawaya titop ngal vek turin annora hetianga US le India in annor na hi ati hlotling chuan Chinese in dolong engchi ma hi Sri Lanka tuipui chunga hian anlut thei to don lo ani hetianga US le India lakatranga Sri Lanka sarkarin norna na takmai adon takawang hian Sri Lanka Foreign Ministry chuan thuchua an siama Sri Lanka Foreign Ministry chuan China in kanram chunga in dolong te ronthak thenga kanram tuipui te rontlo lu atum hi postpona ahun hi sonhlari turin kan nge na ni tin thuchua an siama Sri Lanka le China te hi in thian thatak maile kanin kara hian in melmak na omlo relationship thatak nei kan nia engtikhuna mo chuan kan tuipuya te hian Chinese in dolong te hi an lo lu du ni chuan olsam takin an kong hon sakle ani dona ni tin thuchua hi an siam bok ani international politics chungchanga hian thilhriat thiam theilo tam tak aum thrina chungjinga chuan ramte naujok deuten an thlop ram hrang te hi an thlak fo thrina hengjinga hian Sri Lanka te Nepal te hi alangsar zual ania India de brahma omte ania Sri Lanka le Nepal te hian achang chuan China an thlop chang aum thrina mase mamona lian tak an nei chuan Indian nena an lo kir le fo thrina ramte naujok te an ni na le ramra thei jok an ni na wang hian tranpui tu lian jok an nei theina ni chuan an thlop ramta hi an thak fo thrin ani hei wang hian Beijing chuan Sri Lanka sarkar hi an thop pui nget taka siam tumin tranpui na chi hrang an thon lut to boka China chuan India le athen om ram hrang te na in tlo ton na le Pakistan ram te po kaltlang turin kongpui poimo tak mai duan atum kha he program hi kalpui zel halania Belt and Road Infrastructure program chu Beijing chuan Sri Lanka laka po hian thuthlung siampuin Beijing ne na Sri Lanka indoor ton na le insum don ton na kongpui chu zau taka hon turin ruam han mek ania The Washington Post hian report an pek dan chuan China chuan direct takin India chu avau khana puna diklo tak mai an puang jar boka Chinese Foreign Minister Wang Yi chuan India hian Belt and Road Infrastructure program kan kalpui mek hi India nena kanin sum don ton na chutcha ani nuwa khan China chuan nasa takin kan sum don na chu atisanga masa chu tianga kanram economy thang chhomek laka chuan India hi thuk takin aron enroll ta ni tin han puwa
Sri Lanka tuipui chunga Chinese long omek hi Belt and Road Infrastructure kan kalpuina turatana kongjon natana trangkai taka kan man satellite system changkang tak taka thuam ania Mase US le China ta chuan Sri Lanka tuipuya helong kanda hi ngaimo takin Sri Lanka sarkar laka pressure na takmai anpea heiwang hian Unwang 5 hi India ram chung en thak na turin kan hmangmai thayani tin thu chua asiam zui tabok ane Chinese Foreign Ministry thupuang tu Wang Wenbin chuan Beijing khopuya tranga reporter tanhena press briefing anaina Sri Lanka tuipuya kanlong kanda mek ta hian India poi asai lawa US poi po asai hek lawa Indona ahmanchi akombat chi rang ral thuam ta chu li thak sakvek ania ral thuam pai pon nei lowin he tuipuya hian aum meka India le US in hetiang taka kanlong an ngai mo hi China ram chunga kanin rel bolna omjanai lo taka US le India te anin rolna ni tin apu bok ane Chinese media Tencent News Agency in report anpek dan chuan India hian diklo takin an ram chunga roin rel na chu ramdang sarkar te an thunun thaina turatana manrorem chang taka an manga US dollar tluk leding only lai mai chu India hian Sri Lanka sarkar hi a obbea milem chai thayang maya adu duwa a chai koi thaina turin tranpuina hi apea mase kum khachung chawa China in Sri Lanka sarkar nena tranpuina apek nena khai khin chuan khai khin thampo anilawani tin Tencent News Agency hian anti chuak bok ane China hian India le US laka hian vauna o voin thlenga alati chuazela wangin Sri Lanka le achevela hian tension sang tak nuaya politics thil le foreign affairs chungchanga in mu thiam lona lian tak aum chhotan meka hei hian harsatna India tan athlen mai thayani tin an report bok former chief of the Indian Navy Arun Prakash chuan voina thuchua asiam danin Sri Lanka sarkar te China sarkar le India ram inkara te boruak so sang tak mai le sa tak mai in mung chhomek hi beng dai thuai ani lo chuan Sri Lanka tuipuya tang hian buaina thar chu ron chuak le mai thai ania Ladakh standoff awang khan India le China chuan sipai lama sum tam tak an lo chengral towa India ram chunga in rel bolna kong ranga chu chuan har satna asiama mason na kong chikrang kan zona tura sumle pailama har satna kan to pha India chuan insum don ton na akalpui lian ber China nen insum don na chu chutcha aloni to boka wangin tuna hian Sri Lanka tuipuya tranga boruak thalo tak in mung mek hi India sarkar hian bengdai dan angai tu thuai atula chuti ni lo chuan military standoff lian tham takin helai muna hian thengle mai thai ani to ni tin asoi bok India media rang ten hemi chungchanga hian report anpek dan chuan China media tam tak tele China Foreign Ministry in thuchua ansiam ta chu thil dik tak ania Sri Lanka tuipuya ommek Chinese in dolong hian ral thuam engma paipon chu anai mi alowa mase China hian athiam na sang berber manga asiam chua surveillance system thatak tak mangin helong hi thuam ania engtiklai point Sri Lanka ramchunga tang hian India ramchunga thil thlen dan jongjong le sipai te anin sik soi dan jongjong te chu an hu thai vek dona tuna anom na mun hi India chimlam panga nimasela helai mun tang hian line of actual control dungjoin Eastern Ladakh thleng point sipai te India in a deploy dan le a chet vel dan te a sik soi dan jongjong te chu helonga tang hian mu thai vek ani dona wangin India tan hian security thila himlo na athena ni tin an saibok tichuan he Chinese in dolong hi Sri Lanka sarkar hian China hena hian chuatir turin hriat tirna apek an bai saya chumi tur chuan na takin US le India te hian an normeka mase hen ngen na hi Sri Lanka sarkar hian apom don emti chu hriat alani lawa media rang ten report anpek danin China nen hian sumdon na konga lian takin in thunjom na anai to wangin China laka hian chetak chuan Sri Lanka hi achelawang te ro chu India mithiam rang ta chuan anring lok sa bok ane China hian Taiwan anek na chu tunthleng hian ala chunjom ranga military exercise chu ti topani ti puangma sela Taiwan Strait le achevela te sipayenge mazat nukir nei ma sela live fire drill hi kalpui to lovin China People Liberation Army ta chu van bo ruak le tuipuya te
khomwala te indona machon mai thei turin engkim in paisa vekin ta alani rengani ti in tension news agency hian voin chonhudar livela khan report an pe bok ane tichuan Pacific region chungle Asia ramthen khattele abik takin India laka harsatna asiam chomek lai hian Russia point hei hi remchanga lain Ukraine ramchunga indona chu wartakin akalpui chunjam zela voin tlai darli harik madeu khan Al Jazeera in report anpek dan chuan Russian ambassador to United Nations chuan tuna khovel ramsang ten an ngai ven Zaporizhia nuclear power plant chu Russia chuan proposal siamin helai area hi demilitarized zone puan ania mase Ukraine sarkar chuan chu apom tu lo wangin tharum thoin helai chevela hian indona anchok chuak thrinani atia Russian media Interfax News Agency chuan hemichung changa hian report anpek danin nuclear power station hi Russia chuan sipaile ralthuam engma omlona munatan apuanga Russia in sipaile ralthuam omlona munatana apuan chan hi khovel hian arkhethuai dona Zaporizhia nuclear power plant hi tuna hian kan control na hnuaya aommeka inti thinur tuma in beinale firfiak polang maya helai mun beina atheng fo hi Russia chuan engtika ma anholin ayan sandon lova he nuclear power station hi khovel ramsang tetana laom tham khopa siam hi kantum lawa helai munatanga uranium jungjam put chuak tur ta hi venghim turin Russia chuan theitop achua don ani tin Interfax News Agency hian report anpe bok ane voin tlai dar thumle minute somli pangavela khan Al Jazeera in report anpek dan chuan Russia chuan US ku chuak radar system chu anti chevekani ti an reporta hemichung changa hian Russian Defense Ministry chuan thu chua an siam danin US in asiam AN-MPQ-64 radar system Ukraine ramchunga Eastern Donetsk region na anda mek chu Moscow sipai ta chuan an bom dar vekani ti in thu chua an siama Haibaka hian US ku chuak tho high mobility artillery rocket system HIMARS tia kan soi thin kha Russian sipaiteron bitumin station ka chena turin missile anron kap chuaka mase HIMARS atanga rocket anron ka chua panni ta hi Russian sipaita chuan anlo kap thani tin Russian Defense Ministry chuan voin tlai khan thu chua an siam bok ane Al Jazeera chuan Russia in aklei mang hian thila thleng ngayam ti hi Kiev chuan engma nem nge na hanla nei lowa Haibaka hian reporter ground na kanda ta chuan battlefield in dona hmuna hian anral thuam man ta hi ahlom to ema wangin thil thlendan hi kanfin fia theilawani antibok hetilai hian voin tlai lama khan Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan Ukraine sarkar chunga official zongjong ten anjom tur thu chua asiama news reporter tenena le media person zongjong tenena Ukraine sarkar hnuaya official ta chuan Kiev in Russia bailen na turatana military tactic kan man zongjong ta chu engma ansoi to turani lo atia President Volodymyr Zelensky hian asoi chunjom zelna chuan Russian sipai ten kanram chunga min beinale indona mun ranga tuna chuan mason jok kan ni chomek zela Ukraine ram chunga Russia in ram anron lak chin mun ranga tangin Russian sipai ta chu chua ania region tamtaka chelhei theilawin dan chep anni boka mase tuna hian indona chu halakal meka chu wang chuan chapau hun anilowa kan sipai ta che dan zongjong te langtang taktaka siam hun anilowa detail claim te chau kan ti chuak turani atia chu kan defense plan chu ania Kiev in ralrel dan athak danglam le asik soi dan zongjong te military te anchet vel dan zongjong te hi detail takin engma punjar ani to turani lo atibok President Zelensky hian asoi zel dan chuan mi tu po sarkar official po ni sela Ukraine ramchunga media person te po ni sela indona kalmek chungchanga hian headline lian tham taka siam induni chuan Russian sipai tatana malak chunjom theito lo le in siam thana tur om to lo le nukir le theito lo thil thleng to te hani turani atibok voin chanu dan ni vela khan Al Jazeera in report anpek dan chuan kan chanchin tharma salama kanron soilan to Russia in aop na hnuaya da Crimea ramchunga Russian Air Force den base satana annei Saki military airfield baina khan Russian Foreign Ministry chuan thu chua an siam danin thilti chiat lian tham anei lawani tin an pung zara
Mase thil thlendan dik tak zo ke ro chu Russian combat jet anti Russia in do thlona fighter jet chi hrang hrang pariat ti chiatani tin report an pea heng in do thlona hlom tak tak mai anti chiat ta hi atlem bera pangavel ania Su-24 Fencer fighter bomber te Su-30 Flanker H multi-role jet pathum te ania heng fighter te hi achiat ba ka hian Saki airbase hi nasa takin ti chiat ani boka bompua ka wang hian runway tam tak ache boka mase Russia chuan helai munatang hian Ukraine ram chunga fighter jet tirluna tan munram chang tak ani wangin nasa takin chema sela tuna chuan mun than khat le runway than khat te chu man thai turin Russia chuan asiam thatoni tin an report bok mase hetiang hian mun than khat te hi siam that ni to masela Saki airbase mangtu ber te hi Russian Navy Black Sea Fleet te ania hetianga an airbase chutchiat thai ani ta ka wang hian Crimea Peninsula le ache vela Russian sipaiten inben belna tana anman an station thrang te po ahim lawani ti Russia chuan ahria hei wang hian Crimea hi Moscow ku tatang hian Ukraine sipaita hian an beithut chuan lamai thai din huna an dingani ti anem heta mase chung information le Ukrainian thil atum dan le roman na asiam dan zongjong ta chu President Volodymyr Zelensky thuchua awang hian hriat mai thai turin sarkar chuan officialin puanjarna engma an nei zui tari lawani tin Ukraine form chuan an report bok ane kan chanchin thar tirlama kan saita kang khan Russia sarkar chuan thuchua siamin Zaporizhia nuclear power plant hi ven him ani thainan sipaita chu lak chua veka sipaite omlo na muna siam kan tumani tin an soya demilitarized zone anti sipai omlo na muna puang tur hian UN Secretary General Antonio Guterres point voin chamhalam panga khan halongen to bok ane mase voin chamma darsom pakhat le achan vevela khan Russian sipai tele Ukraine sipai ta chu Zaporizhia region chunga hian nasa takin hanin kapa Zaporizhia nuclear power plant le a compound vel hi adin mun ader thong le tahlea Zaporizhia nuclear power plant chevela hian bom enge mozat apuaka Russia chuan Ukraine sipai ta thil ti ni antia Ukraine point Russian sipai ta thil ti ni thu an pungjar ve bok voina hetianga thil athlen ba ka hian nijan lama pokhan Ukraine ramchunga nuclear plant mun hrang te chu bei ania heng beina tok tu nuclear power plant tam tak ta hi chu Ukraine sipai tan an control na hnuaya an da vek ania mase chung te chuan bei an toka heng beitok zinga hian tuna an boy puilian ber Zaporizhia nuclear power plant po hi atel vea Ukraine sarkar ta nuclear power farm Energoatom agency chuan an soidanin Zaporizhia nuclear power station le achevel abik takin radioactive material an dana mun store bulhnai lokate voinga lai mai bom apuaka Russian sipai ta chuan an thilti ani lojia soima sela hetianga kanram chunga radioactive material zungjam ta hi put chuak ta se mi puitam takten an turdona chu Ukraine sipai ta hian an thilti du chi ani lawa Russian sipai te thilti le an chet na nge ani tin an pungjar ani hetila hian Russian media TASS news agency chuan report an pek danin Ukraine sipai ta chuan Zaporizhia nuclear power station bulloka hian trum ni ngot mai bom anron kablu ta apuak ani tin an pungjar ve thungbok ani mase Ukraine media ta chuan Zaporizhia nuclear power plant chau hi Russian sipai ta hian an bei ani lawa Chernobyl nuclear power station a bom apuaka Rivne NPP a bom apuak boka Melnytsky MPP a bom apuak boka hebaka hian South Ukraine MPP a bom apuaka hei hi Mykolaiv region chung ania South Ukraine NPP tia ansoi nuclear power plant a hian bom apuan hu loka Zaporizhia nuclear power plant bulloka hian bom apuak zui le tani tin an report ani Ukraine now English in report an pek dan chuan hetianga Ukraine ramchunga nuclear power plant chevela bom apuak tak vak awang hian Ukraine rampumpuya nuclear power plant zongjong ta chu shutdown ani thuailo chuan Ukraine mi pui zongjong hian an thi pha vek thaya nuclear ral thuam siam chuana tana an man uranium zungjam chu nasataka Ukraine ramchunga hian adarani chuan
Ukraine rampum pui hi tuam vek thai din huna ading ani tin an soibok voin hi Russia in Ukraine arun tran tiratranga ani za som sarina che ani towa mase Ukraine ramchunga Russia in athil tum tam taka chuan hlotlin na alanei hlei theilowa voina khan Russian sipai tele Ukraine sipai te in kana lian tham tak taka athlen na mun ta chu ternova huna ania ternova huna hian Ukraine sipai ta chuan tuipui kanin Russian sipai maron son tummek ta chu lodang chat turin an chuaka heta hian in kana nasatak mai athleng zuita ani heti lai hian Kharkiv khopui chunga Russian sipai ta chu khopui dai femvela anron luta Russian Advanced Force tenen hian Ukraine sipai te in kana lian tham tak mai Kharkiv khopui chunga hian athleng zuita chanchin kanbuat sailai hian Ternova le Kharkiv khopui chunga in kana hi alakal mek zel ani Ukraine sipai te le Russian sipai te hunrai tak chung anlawin ka tona Slovians khopui te Izium le Limena te nasatakin voin khan in kana achuk boka Rubisne te Lysychansk le Popasna huna te Bakhmut te Russian sipai te hian lak ngai tumin missile le bom mangin nasatakin voin khan an beibok ani Adivka trangin Ukraine sipai ta chuan Russian sipai ta hi umlet tumin beipui an thak boka Adivka hian in beina lian tham tak mai achuak boka Adivka khopui chung le adai fem vela te Ukraine sipai te le Russian sipai ta hi anin beya heavy artillery mangin Russian sipai ta hian Adivka chevel hi nasatakin an kap boka Mase tun thleng chuan ma an son rilo ni in an report bok Russia Federation in Ukraine aruna hian lo chamna lian tak tak mai an toka tin lotlin na mun tam taka nai ma sela hetianga an aya ramte takte mai niza som sarizat an run nuwa hian an ral thuam nei tele sipai an nei zatte an ramlen dana chut chuan Russia hian Ukraine rampum pui hi lavek to om tak ania Russia hi Ukraine ai hian alet somni pariat lain an ram alian zoka media sang ten anin len leidan an soifiana chuan America ramchunga hian state somnga an oma chung state somnga jinga state pakhat Texas state aipo hian Ukraine rampum pui hi alate zok ane voin chunudar khatvela khan Ukraine Minister of Defense Oleksiy Reznikov chuan thuchu asiama UK chuan Ukraine laka thutiam anlo nei to angin UK rocket system lom takmai M23 tia ansoitrin multiple launch rocket system MLRS chu UK chuan Ukraine ramchunga ronthon lutin tuna hian Kyiv kuta aumtani tin apuang zara Kyiv sipai ta chuan herald thuam hi tangkai taka mangin Russian sipai te kan ramchunga tranga nor chuana tan kan mangdonani atia Oleksiy Reznikov hian asoi zeldan chuan UK tang hian MLRS tangpo ronthon mek zelania hun reilo tea Kyiv kuta alo thleng thuai donani atibok voin tlaidarli lechan vevela khan Russian president lonito thinle tuna Russian Security Council chairman ninachal mek tu Dmitry Medvedev chuan thuchua asiama Ukraine ramchunga Zaporizhzhia nuclear power plant atranga hlalo taka hian kan sipai tam takte kan mile sate anoma hebaka hian Ukraine sarkar laka inlak randua englai puwa Russia thlop tu Russian mipui engemozat anom boka hewang hian Zaporizhzhia nuclear power plant a hian keini hian bom kanti puana chantur aom lawa kanti puwa kani chuan kan mile satele kan sipai te anmani len mani anin thana athleng donani atia chu chiat na rap thak tak chu kan sipai tele kan mi le sa ta hian an tok ani chuan European Union member ram sang ta hian nuclear power plant hi an nei veka nuclear ral thuam nei ram enge mozat anum boka European Union member ram zong ta hian an nuclear power plant ta hian accident an tok ve ngei donani atia chu chuan Europe khomol pui chiat na rap thak tak le mi pui te tor na rap thak tak chu athlen tir ngeyang atibok ole khati jong kha tunrumatana chanchin thar kan buat sai thaite nile phot sela kan video lo thir tu le ngai thatu jong te kan channel la subscribe lo inom chuan milo subscribe sakjal turin kan som chau ani ti chuan rainbow mizo channel a hian chanchin thar dangnen dam takin kanin tongle theu donia